wona gatwirubiri bunege kosi kyo murure mu mico limwe mwancho motegererwa kumanyalia muri kenera kwa gucingura munasa magazeti yeli tukolera rero ngukora litukolie Jumanne kyo basi ni Super Tuesday tariki ni sano nemo chiomoti tariki nkianda jamani sano nemo mbona narudi ni mwezi nilikuwa nasema wa 6 tariki nkianda chimotinyi o 6 umwaka yo 2026 ulimi kiungo line ukiteleza ndivyo hivyo samahani sana msikilizaji jide kemeronge 3 ya muyabono mambejeza cha Afrika ya mocha nchibuna botambe nguru kwa du omonya kerogo na nchenkoro kwa Eric Nyamoya ngakibwakire wakire uya Nyasaye no muya uko sawa niko sawa Nyasaye no muya chinga gichionsi nego kere mambia bon tumridima tole no bolemu no molemu ole omalemunde igono bwato bolemu nimba to bolemu ole mu bwato no bwakia semambie olemu amangana la siga setia abako ngobelemu anki okay igono bwato no bwataga ese nimbwato mwesa kindatwara mwese nchi kegere bintu nebinge sana bigenderete ko ngoboya especially aba bintu byabana gusamba gisukuru because nikizungumza na msikilizaji kurumambia chiro boti ngona konyoranga sukuru gete yabikira umuliro sukuru gete ya gosiru no umuliro you know lakini nduge ntonkwebole ndubwa tumu waziri otenete chisemi ndio ngayale no umete kanga boniga no kanga kontonyo tunye statement kurasali no boniga to kwa naiga statement etu anyorere kurwase Ministry of Education tiatora kwa totemenya sai no muya butambe na tumwakire mbiye muni kegero twanchire moyo tole kabisa tumanya batebangeli tali ya nelimo akoro kunya sai wana kero tubatebira akoro kunya sai bonde tonyoro moyo sibuko tenga igoro ege ikaronkia bete gia National Security Advisory Committee igo bakora tege ikareli ne bamaye kwa advise accordingly the National Security Council abwa sago ikaranso mura wensi ya Kenya Mosque Dr. William Ruto o ikaranso Deputy President Professor Abraham Kithure Kindiki o ikaranso Inspector General Police Douglas Kanja o ikaransa Romo anaitwa waziri wa ulinzi waime Onesmus Kipchumba Murkomen timaiti kose ba ya advise na as accordingly not NIS but National Security Council timatsiba ya advice accordingly na sijui bu yatinda manyege ntumo waziri Julius Migosio gamba atarakwandira timanye tiaro na tinta geti komba mochinga atarakwana gosetita geti komo agra chingo binga tabwatige ntau siwezi elewa sijui lakini bintu mbiri buya asensemo ya education again nchime tengeli na actually wizara chisemi ya field kulingana na maoni yako kulingana na mimi wizara yejisemi imefail imechimba chini sana because ekiri bintu byo bikoreka na dotoranya no statement kurwesi bali actually tarata no school yemo ose yani gente karokane step irwe ebwenrete maete nkwana ngora uno mu waziri akerote ko did naba nabeta kire ogokora impromptu visit one of the schools kwara manyama zingira abo ngakiale kwara manyi birengere byabo mbirebi indagira bakoli no ena naboko ne mu waziri oraye oncha umanye ngakie korosigwa impromptu ogokora nabuko manyase dormitory onye nabana banyeruka wanaishi namna gani enye nabana bamura wanaishi namna gani mazingira yao ya masomo iko namna gani abana nabo bakogote ibintu anyway actually njenge ndonda suggest wizara wenda okora boniga no ko roswa no mikutano ya banafunzi bateme kora hategerera ebirengero by'abana bale Ministry of Education na banafunzi banu bateyo Eric as we are speaking now abayibuli mbali ndagireta iyo kapi as we are speaking omoyo oli kwanza hagete chinko bigakinga mbuyo mwana yakale sukuru gosambu yabana bakale sukuru kerdi bwati ndagira bono barure sukuru basali bono bachirenka what do you expect ndagireta iyo mnabono tebo sumnyi basambide sukuru there's a penalty ndio mwanta gwena sukuru fine ya tarakana maede
ebintu mbirekera abana bagochikwira ne skuru bigochikoba implemented. Number 1 abakonyora kogotebunga a fees ya second term wiko clear. Okole Omanya goja ne chibesa chiria chibosali bokolire skuru. Bono egento ngenya kweboli omwana ro kuba sponsored. Ndio. Omwana kuba sponsored tabe osine bengi como sponsor osina musamario muya. Omwana oyo eskuru ale yayire. Bro libono namokanete school fees yakakora. Ndio. Eskuru ebona yayire otebwaka ne finals ni ya 20,000 ya chikurusi. Mwibuli ya chikurusi. Ni baadhi ya maswali tu tunajiuliza. Acha tuzame magazetini. Mwacho motegera libina botambeje kwa ne bwate gazeti ya Taifa Leo gereye chitariki kianda cy'umutinyo 6 litukeliriye Jumanne kyo basi ni Super Tuesday. Na ncheko bokone kambwate gazeti ya Daily Nation chitariki kianda cy'umutinyo 5 na limo mwaka wa 2026. Ndio. Litukeniria Tuesday. Aya, ngwate bano bwataga ese burukania ga esa kubasi otoa headline. Headline imambye bone gotabana Gachagwa's next step. Igaiga bone bamurukirete itukulia igoro actually igoro ntokonete igoro ye kigambiro kia High Court. Ndio. Kera kyaringe kinekeli kimusike Gachagwa bege taro. Kwa merukurusi kwa yabisi buno mukonyu umura wensi kweturo musumusu wanda o impeachment. Ndio. Asara gotabana okurusi kwa yabisi ni kwa lenga mincha nelichiko. Actually ne bench yalengi yabana chibi na batatu umura chibi na Anthony Murima, Frida Mugambi pamoja na Eric Ogora. Tate gasi yobo na chibi na nenkonkoranje. Wakaikaranza. Tata bakaikaranza kurusinkuru chinsa isano. Tokaganya bakwa baendeleza kali omweli. Omae techi TV chionsi chikamera chionsi we chiaro chialia because that was a national matter, kere internationally, you know. Tata bakasoma chipe chiange chimisa tona. Bakasoma tukachuganya weke pechi lio mweli. Agi. Lakini mwishowe mbegete pechi lio mweli. Mbaru etera kini ekero kuligereria ruling eli akoretwe. Gosoko nacho kulikuwa nacho twekero nali kuligereria Eric. Naro chinga kwa lengi buna no kona cha gokolengania maberera. Kwa lengo kuna choko kolengania mabere kegero sakuligire lituza kwa upande mwingine Gachagwa nanyo letaka ese gake ikenanyo le compensation inke asingi njogote ba rights ya inchiro chia ibete infringe yake 50 million ni senate ni mwakane na ensemende bado nabo ikigambiro giatendetinga osena bokia kule teko tebanga impeachment ya yambu yako letu so lakini renda na habugate na ende chinguru neli bagalio kogenda se court of appeal. That is mahakama ya rufaa. Kiara nao chaba wakili baye including naitwa Njiro yule. Naro chali bako complain sana. Bakanga no. Igente kinkebeti uya. So walisema wanaelekea katika mahakama ya rufaa. Actually sisi ndio mbona bamurikete mungana public participation. Ndio. Mbatebete bunge ncha kodeti muruli yu asitire wenderete. Bakakuligiri gose engane yuncha betike gose tuki siasa. Ndio. Nabayigo ukusuwa bakatebana neba nonye rights chimusikashagwa chiabunetwe. Lakini bono umachoko lubuko ba impeached. No bwatitwe umachoko no bwatitwe. Bwana tate ibipengere ebinge sana se katiba bikairanirwa lichi kolia Kenya nilikongo wikiraboni unetu kwa naiga umusika Gachagwa ni gali impeached as we are speaking now. The question is takoboli kerukeni tuli mwakili mtote venga Rigathi Gachagwa bado ni presidential candidate hapana asiki nali impeached ingili chiliko kwana umuntu le impeached tabone ndiko hold ikotora chiko confirm this thing. Maybe ekyombegia IEBC kera chiko clear the candidates bali bakoligie birogo because as we are speaking abora Rigathi Gachagwa rotole chinguru chiko ligie kerogeke ndio lakini I know ikina gwikakebekwe gwikakebekwe aya IEBC mbamwanjere mbamuklie acha tusubiri ni baadhi tu ya maswali tukweboli nga kiabete lakini kigambiro litukuli goronkiana chetekina Rigathi Gachagwa gabete impeached kolengana no mochoko bweli chiko lakini renda asata anyore to boene bwaye boke na senate ikaba penalized emwaka Rigathi Gachagwa 50 million chibesa chia Kenya bwana ngono tarweti bosa
milioni 50 mathana njiringe nchi nyinge akirenda ningwenda bale appeal ngogenda barase kigambiro ya ya appeal gechikana bako mwakonde I think bana chibi nabo rabumba kolete so chisemo ibere ko bata kana go proceed to court of appeal tusubiri tuonera kigambiro I think ne gikosi keba waki bana chibi nagi achole tuno muswati Martha Koome who is now the chief justice yeah it was a bench of judges hiyo ndio tuelewane kabisa. Actually mugano yumwekea sepechi ya 4 ya gatana Singa City ya Daily Nation. Asa headline gazeti ya Taifa Leo, kinachomsubiri Gachagua. Kinachomsubiri Gachagua. Teliare no mugano igwateba ikiagera igoba kuburiganga itakuaje kisiasa. Itakuaje sasa na kisiasa. Kera rigadi Gachagua bono njabete confirmed ngambu nigabete impeached kolengana nilichiko na se obwene bwaye buta orugete buya senate kaba directed mwaka na 50 million kolengana nuko na cha kuba na chibi na batatu abo bacholetwe no mona chibi no monena iga Kenya Martha Koome ngukwanera umuna chibi na Anthony Murima Muswati Frida Mugambi na boigo Eric Ogola onoroboti rwera irasinchira yubwagaru mwanchu motegereria sepechi ya kabire ya gazeti ya Taifa Leo. Sepechi ya kabire gaiga Katiba Institute wonigani bagendete ko beke kina ndio yoko swere nse ya America nense ya Kenya soko genda mamincha no guchika weke gambero ko tenenia okwagachwa kege quarantine aliara ikipia inaitwa contempt of court bagote baboniga niyo bagendete ko sangelia evidence iko bagendete kuri yoboroso bwekina kubeko boroso bwekina nakonya kuri chi video ko gacho bincha bagenderete actually mbaranyora chibicha buye kigara mbara access ya salia omayedeli ne kambia bana jeshi na bagutumika chi drone bono omade drone te go etalia to ko beka drone yali nyo tubwa didini omade na benge ndege ndio stay go etase anga ya Kenya wikezi tutakumanya ndege gwita igora nererie ine territory so ine territory y'abana jeshi to kubeka drone ororonge ncheria gutatika bono ko baranyoreri bagali yo gwikari barorenga ine obwaga chimboge nderete shughuli ziko namna gani ekaro barasangereria evidence yonsi liro libono mbanyoro boroso buya bwoko genda kuigore kina yitagyo kwa yesoera ensi America na serikali ya Kenya asingi nchoko gendera no bwaga chuli mamincha ni kuna chagweke kambiro kya ndio manake sasa roboti tumedi page kirore roboti rumulekeza sepechi ya kabira Singa City ya Daily Nation mambia bono page ya kabira gazeti ya Taifa Leo nebo roboti ngakibono asega segetu kabinda bindigwa omwali ya kabeku biara nkomukwanira oyo kabero mona chibi no monene aiga Kenya murokenere elder emeritus David Kenani Maraga bwana presidential candidate hii Kenya kweli ikiama kia United Green Movement nkialenga gati yaba activist gosiya barwanire bo mwene wanya bantu abari kwamereria actually okwagachwa wege tuo gosegeta seni yo park chigali ase lina Nairobi naitwa Nairobi National Park so kubwatekana asinge ncha unganete nabwa so korobekana uko na habege tubyara by the way mbaye tugo chika bagancherwa lakini abanyanyimba babwatete mbalenge in uniform na ile tu asigeta seni yakemo lakini naende OCS yakote batale ngona ndegate betenge oda yarwete igoro lakini finally mbabwato getwe roboti onora sepechi ya kabira at the same time bono iga nindoche umusubati yo mukuru wa sense ya Uganda uyu watu na gosibwechera singincho gosibwechera myaka 30 asingincho yugotoke kana mariyo aliyo yugotindia aisa ine chibesa shilingi milioni 53 akibona bagupima mariyo ya tata badakishali umuntu nabotiri boli elyo ngakibagupima mariyo ya ikigera buno montago bwatu goko yungo bwatu na heroin bwatu ne nyasoregete okubarure chibesa isaine asichiroki kinakintanya kumanya ikira bana batebirega igatogete ne na cocaine erewati 84 million ngaki kipimo kibagupimira asichiroki famanya kwasokiri golieri nje ndiyo munyimbo yo mante anyway yo was what you
igo akorwanira bwene bwaye nera chikubatukiana basi betu n'umungwana yo monere okorukwa birungi bisaso uyu bwate tunera so getiki endege ya Jomo Kenyatta umwaka w'ikiri 2010 kerabuguretie enyasole nera bisete ase obobagi bete bwate kibendera chinse ya Kenya neria ya Uganda. Roboti no rasi picha kabiri gazeti ya Taifa Leo. Igasipechi ne yagatumba muriketo mugano ikore ya Mr. Speaker sir. Timetigo so no metuma sawali yule kijana yule wa Gen Z Zekeri kayamo. Olio swete bunge ime kikoro kanata Mr. Speaker sir. Akini na intunya sawa tokonye korore meganene. Muramba achite baka ebunge. Ebirake. Bakali baka chere baka teba 10 nchumbi tebekiri. Bate barange tune chiko. Omajera wajo mondagoria obamba gutwira singa tuli no bajumbi ngakibona bakuri kayamo na tebeta neso getia gatebona machero tu no jumbi kazi ipo ono akoteba megayo swa ebunge megayo ngakiri yokorobekana one round etego choswa ebunge asenjira yokorobekana ako choswa sense muye parrot iko kata kitego chiwake ruchikura so asali kula tetake rwa asali ngiaba ngito chikokoro mbane kiruga kuburikyo karacho lirungiago chikokoro Brabono kiria basi nyiruba robo ni basi nyokora ige karaso eta sali menamo embu ya muirete tokoro mugaro iwate bambechire ngole epechi ni yakatutunga njuma tegere epechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo bwa roboti murobiri no rotata igwa murobiri no rega iga bwokwagacha State Lodge asili nani liria nani likotoka Imenti county ya Meru bono bwagachiobo actually activist wabapingire lakini gando cyo mugabana bwe county ya Meru Moroke Isaac Mutuma Metiangia yegerero mu rubiri bwokwagacha State Lodge yenke otebire negeti kiendege gose otebire nga ubwagachi we State Lodge actually igoboro bwengencho ko bwali nani elibono na ende State Lodge igera chikobe ya kabere asobonene asense ya Kenya. I think ni kujaribu kuwa convince wale wananchi lakini bapingire sana gentekyo kurwa se county hiyo ya Meru chisemo chiri cha Imenti ega asepechi ne ya gatano limombo muri ketumugano liwa kwa ndekoro ya David Maraga ndio mnabeta ko ya biara litukoligoro chika kichokorobekana kwa ya okwagachwa kwenseme yo kweka chikali ose parking ase Nairobi National Park sakote bana nigo begete 89 acres yuko chwa gache ege kwende ege twekyo ko ege kachikali asigenta kote bana kira chikwirira okusalia chinsana nabaiko chingiti chiro sana kubasalia umenyo bwabo ase epechi ya I think ne epechi yote niangalia hapa ne epechi ya Kalenga epechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo ne bwate oroboti ngakingu sana negenderete kwa nekiwa gatiye bunge na National Assembly kubwate kana nechibesa chiria chikobwato kogocha se chi county ebunge ya Senate igegenderete gosingereranga chibesa chibwanete go kubwato kwa ne shilingi bilioni chiminye na 43 ekere bunge nene ya Kenya erego singerera gosetarete kotebanga chibesa chibwande kubwato kogocha se chi county ne shilingi bilioni chiminye na 25 so kazi ipo engusana noera yeba gukonera se budget ya 2026-2027 roboto rasipeja gatate gazeti ya Taifa Leo sipeji ya gatano na kabere mbamuriketo mugano oyuwa kwa ndegoro iyo kwa State Lodge nsemelia Imenti Forest imiye county ya Meru nkweli bayigomba muriketo mugano gaiga oyuwa tebire na bunge nene bunge ya Senate ngo chigende kungusana na baden chikire to kuigwana chikire to kuigwana kuwate kana nichibasi wende kubuturu ko kutumwa se chi county ndio again to andake batare kiro kuigwana wikabonika kweli mrekira sepechi ya gatano gatatu singa city ya nation bana sepechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo ne batoroboti ngakibono ebangenya etaligo chigwa affect balemi
atebire umwaziri w'uburimi iga Kenya muske Dr. Mutahi Kagwe kolengana na Mutahi Kagwe evangelia 0.8 tiliguchia konyegeri umurimi especially uri chae kurende igo erachugwa kanuna bari bagukoni chai yo kurwa agoche gosego chia chinse chiri chesiko kolengana ne board ya T yechai ekurukwa T Board of Kenya so bari becha imba basego goso yembeo gamba murikete pechi 14 bamurikete igoro ya the National Cereal and the Produce Board mega ya menyi bano thrift kokora okorobekana bonomba bwatugete emebuke 1000 yemo yo boibo keiti goli gochiase bale linde gokora top dressing ase bimeri byabo Eric Omondi asepechi yakane umu activist Eric Omondi yare nabo atugetwe nekigambiro kya mirimani nyuma yo gukana amamocha yabekiretwe yo gutanga kiroli asepaleli ya Kimathi na kubeke bibuyu wetania bibuyu wetani 120 asepara ebiyagerete jamu yekiroli ekarorekana sana kurobekana gwekiroli no monyogiro kabase pale ya Kimathi ne pale very busy lakini rende kubwatekana wono gukana amamocha yo nabwo atugetiwa se bond yechiringi chilifu emyeyemo asale ko wakilishwa nabo wakili baye Danstan Omari Martina Swiga na Babu Wino ega sepechi ne ya 10 na kenda bamburike mugano igoro yabasaba bali bachiri baba bakwenda se megiri ya NYS bono nigo kurese county ya Meru bono nigo barachiko konyora emirimo asensi ya Dubai asaba kwenda bedensi ya Dubai ndio elinde okora emirimo roba igomba muri ketumugano wega sepechi igo bono ekigambiro ndio cyakiri mu rubyo buko ba seria abantu bali bakora kuna kibroka ne kikatels bayonyo bara sebigambiro kwanya kwende gambiro nyole kateliero ose broker ego de yine kini medina ko baye no hana brokers bara bange bago broker bakaba wakili mondale broker kabisa ko kaganero mu wakili lakini ni broker tu hao de njenje mu wakili mimi ndio wakili kitu rahisi oika mali yote yumu wakili na ikinangira ande tonte niro mu wakili so ono agambe deligoli agambe deligoli ne broker yo bulimo milioni 2 abantu kulikiwa mwenye nako ni milioni 1 wanyole milioni nyingine moja na wewe actually abantu kulikiwa lebesa besa kuikeli webesa kukuyeli teliko toka rahisi egento kendi yonsi ukuyungo ke kulikikwa ekingeli gotoka no morembe ugunga yutunyane igotali yote ni nokuganyete asepichi ya gatano igazeti ya Taifa Leo ni boto roboti ga igoro yumu basuka nobete we bara sechinsemo chirichia asalama ebale nene kuro Mombasa kogenda goseko soimi mu cyo Nairobi litukuri Jumapili botuko asekotebekana abantu wange batano na babere abo baringa basani basiriti magimabo bare kogenda se umubwatani oboyomo iyo bwato muyiga bugo chingira mamumu abo bare kuro chinsemo chirichia Athi River mubasokano kerobete abantu balinga seroli iyo igo balinga abantu 45 babere lakini sabali iyo yalenge kogenda kisemo chema kueni gatiga abantu batano na babere basirete magimabo nabandi gutikerwa chinkoma igo bare kwenda sinka iyo Muswati Mary Gatuki uyo lenge komoroseli umuyiga mamumu abo bwege sakwekike bakamba umanyeka ine na ndwaye nkone mwaitu timaidi kusena kwandire bwi ndwa engone mwaitu medeta na leo tarinde tina bukwero mu oranya alike sana actually gatike babeta matangazo ye biasale bingi asa mangane chikosoli ga by the World Cup ngo chakere World Cup ngo chakere kosoli gumense ya America kosoli ko dawa sana by the ucha on Thursday gatense ya South Africa na Mexico. Wacha tusubiri tuone vile kutaenda ase epechi ya gatano na limo gazeti ya Taifa Leo boto roboti actually roboti kaineno umutakano ngokonera umusubati uyolenge umurugi we umunchuriro yo mukuru wa Sinceria Netherlands umanyekene na Herman Rowenhorst uyo osireto mwaka w'ikiri 2020 no yomo bona se kesi ekyo umusubati uyo igabwate niguna momocho okorokwa Riziki Ari Cherono igatakire bono kurwa amaereso igoro yugo kwa umusacyo ye
okoko gotebekana gwakorekaneta se estate amenyete ya Shanzu imeyomo chio Mombasa. Nafikiri ni miaka 5 iliyopita. Okay. Na Korwase county ya Korwe county ya Lamu nafikiri kama sijakosea, ni Mombasa county. Abamenyi be county ya Mombasa, county ya Kilifi, Taita Taveta na Kwale igobona be murunganiri kubotekana nuko buru kwa mache gekotebekana nga ri shirika liritenera macha soro kongoro likurunga Coast Water Works Development Agency liretebiringa okoburu kwa mache igo kole kubwatekana no gwateka wechi pipe chinene cyo gwetia mache chimanyika ine buna muzima abuno amacha manga kurukurishe ago safu chi county icho. Mimi sidhani kama niko na jambo hapa, lakini ndekuru asichinse jesiko chisegika tinsi ya Iran na America na Israel wanensi ya America wetero murai wensi yo Donald Trump garorekanire na ende kurageki alinzi ya Israel ase ugo saga nensi ya Iran ekero bakagete gochia konyora omulembe asensi yo na gokorera pi bono omotengecho monene nigo oirete abantu 15 gosiria magimabo na abantu 200 gutigwa n'echinkoma imeyense ya Filipino matengecho ndegento kiaraisi ugo pimo ase vipimo biri bya ni vipimo vya richa ama ni vipimo vya ini sijui sijui tumesuru wate kende waje tuingie dondoo tuingie kwa dondoo cha niangalie tutaingia wapi leo. Okay. Waja tuingie Isinya Kajiado. Tuingie Isinya Kajiado. Tuingie Isinya Kajiado baba. Musa hoyo mwe miaka ya igatwa. Narenga sobo sani no munyaroko yo mwe miaka ya igatwa. Ekarabaga nderete courtship yabo sobo sani bwabo bakuna gusuka bosio. Egaikeranga monyogiro kababwato yirirete barabuo gwetana na finally gotigana kirabatigana bono musao yo akaba katika harakati yo kurigirende umuseko mwao kiato kibatiganire noyo bono ekera kuna kuriyo mwao umuseko yo gare komekishwa ngako na kumubwati ari kuruma yagarorenga ki oyakonyoru mwao no ruri oyo ngakia kororekana ni waina gani je ni murembo kumuliko yeye ama namna gani bona tata musawa yekeranyoru muise koyomo bagaswana enda sobosani bona lidukelimo basubati gete mbarasi gete baikaranste including umusani yo muya womongwano ega happen ni ex yomongwano yo, that is the former girlfriend uyole ngo musani oye oiruri bagakwa na segikarekyo gukwa na barenge igoro ya mangana ya mapenzi mambo ya mahusiano hapa na pale bone gaikiranga nengaki yomusubati uri gukwana bono igare ex yo musajo yora o musajo yo orenga naeresa no ne current nero no yo bono naro bono no bari gikareke mu bamaye to musajo yomo oyo tate kera uri bagakwane akaroro musajo uri sana oyo le current na mumaite o ex yo uri bona tamo manyeti lakini oyo yakabungurura agakwana bakamarieta igabidi uri amumanye bishaona tato yo ngayakurwa erese bintu bigukumia Eriki kwanya koirwa shaka msema tusi kwanya koirwa no mate chimboba chombe kya sibirume chimboba no ane chimboli kya rasi biruma karakera kareka gusu bonoga ekitagere kire mu kyakaniwe asa yome embulego tuno n'abantu basimeke shaona kwanya kole masanga buna yo umuntu agoro bukombo buya agochomero guoka akweke mpini tu agotebenga bono ntageta sali ulime tabotieli igoborobotu
iko no botu okay iko bokombe no botu no leme nako musikulia karo mungu aratebanga uyo tamanye tikende no muira mugondo bukumbo bumbo ikurema you know bure kabisa hii oro muntu ora umugonda akurimira gutiringira umugondo ase kwatagite gusimeka chiwe chibando agosaria tiringire nyambi bibona kadarika ikongiro nane ngotagira umuntu obunango samu akarakerekero karugo samusa elinda katokolika kwa kagaso basi gati ko bunango nkuyikare nana bora onyo ora bunge nabukwa mwa bongo manyete yagerekero guchi kwake bikamo especially bikamo by'inkende yange bigotaka yange na sararabu ambia sasa huyu hawezi kulimia shamba lako bwana hawezi ni mfifu jamani mfifu huyu ni mzembe otako nyaramira hano ulio ndeno hategererete akera tegereta akarikero mungu hano uli SMS kama boli no maete so ande so kama te yoina ere maete mono tata ko so kwanira mangana yogo kumia yentukio kumia kera kora uyonde nera gatinina nera karumu gano ya gatebanga watu wengine mnapenda kuwekelea watu mambo ambayo si kweli jamaa kama huyo umezungumza mimi namjua vizuri jamaa ukimpatia kazi anajua kufanya vizuri sana ora akorere chikonda ngorora abantu bakomotogia sukuruga mbu yako buruga bamintu ngusana ne kababo aba bandi bagukiranga kai aba bamanyana ulio ndeba no manyetaka kwanira kamatebinga ki nayo nyo mugondo ukorege tare otageta abantu bachikoli kichiuma endo ubaligiago Mungu anoinje mubwate bono ni muungwana sana akaondoka nani alifaidi ndiende bedu yangu ngotebega actually onye mwatikanije no muntu ndio there's no reason andura yani nande kwanza unamfuata yani muigosa icyo kumuigosa mwatikanite nere tulia just accept move on ndio lakini ando ku move on kwa bwangu na kunige kone bondo ku move on bwangu karakira tulia ekiyagero nyo kwa mwiro mutiana no muntu you had a reason mwatiana nere ndio no muntu yo kwatiga nere ngwe bangare ngwira rite miya yamanya sa goserete amanye michanda abwate amanya satari ko kolibia ndio arekebishe okay ekera arekebishira mangana yonsi bono ngwe manyarere ningo anyoro muntu bagochira nere so there's no way ekere mwatigane no muntu nanu anze ko mutunya na tinte ketiko seni ali ko sono muntu mungao na kiale yani ote tubono so nanu bangmabugaye ande fata mwatigane tenere ancha ekere mwabere mugotiga no muntu mwete imnere alafu naye take your time piga hesabu yako vizuri lakini kwanza kumasalili yeta ama kumtusi pale unajua insult ichonsi okokora bosoku muramu konsi ora murame okumukwana bobukura mukwane umadira boko nyora tarengera tibinte ebyo ebinte binande ukocha kuikocha kubinyora nkina akorere teiga lakini ningejua ningetulia kidogo actually do ule jamani muungwana alikuwa hata hakuwa anajua mbona nikamtusi hata sasa siwezi simama mbele yake jamani bono sometimes akira bantu bagutigana ndio ayo munaro urara moyo ndibaketani nje nduna tebekere mutia no muntu there's no way ku insult umuntu sibonya kumbona mara achana naye ayen no murembe we mpatie time ayen no murembe ugo naye gen igendungiru kyako gecha gendaye kabe buna bakatolika genda no murembe kumuranje no murembe yesu kimokaso kigene chinde teyo ni kweli ekigene mumira neka mete ntu libitunu abantu ngumira na bali watu kutana enye kwa mwire ngumu foron move no murembe na ndo mayete ne libona tuikire tigetabu kio kialenge kurukwa ilikuwa inaitwa Kifo Kisimani kuna major character alikuwa anaitwa Mwerusi alikuwa anasema
akili ya binadamu hufanya kazi sawasawa, hususan akiwa peke yake. Huwezi mvunza mamba kuogelea, manake yale ni mazingira yake. Na ndo tara gosi bukombe buyo mino kama nyamo gondo gose ogwate amagena ogwate ekogote ichiro mugondo egetalekero umuntu alimete bube ebinyambi bichiro mwete imwe alime arosia saibia mwete bwana akora inspection mwete imwe kama gosi akili kichwani. Yaone gazeti ya Taifa Leo mwebaji yo bana yanda magazi njira yo wikiriro motege. Gazeti ya Daily Nation manyi mudiri mambia ko numanyia yo bana yanda senchira yo wikirano. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero.